Getirgiler. Ay getir. Uyarmayın, uyarmayın. Ne uyaralım? Bir tıyındalık bunu öğütürüyorlar, acılar. Abi şu boyda. Kıra. Ош базарда рейд жүрдү. 17 апрелде Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясы тротуарларды содадан тазалады. Мэрия жүктөгөн видеодон содагерлер менен инспекциянын кызматкерлери арасында чыр чыкканын көрүүгө болот. Uyarmayın, uyarmayın. Ne uyaralım? Bir tıyındalık bunu öğütürüyorlar, acılar. Toskol kıyarşat. Ne Türkiye'de kılan ana caka şeyim bara. Пожалуйста, барыңыз. Sen niye öğrendin? Монтик мусорларын бөліп қара ташташатын амалында. Баарыңарга эскертүү берилген. 5 айдан бери берип атабыз. Ödekesi. Ha kulağız bunu. Bu çok uçuyor tatlı. Базардын ичине кириңиz, Bayırın bize. Koy vermen, yuga alıp girem ben. Çıkmayın oldu, koy vermen, yuga çıkartıp geçin. Abi şu boyda. Kıra. Al şunu. Getirgiler. Ay getir. Бияка киргизип коюп анан биз жылганда чыгарабыз деген ойдо болбогонсуздар, айтып коеюн. Ben boldum, ben çıkmayın boldum. Башаламан сода уюштургандарга сода эрежелерин бузуу беренесине ылайык протоколдор түзүлгөнү айтылды. Мэрия буга чейин содагерлерге эскертүү берилгенин белгилейт.